Izdvojio bih dve najveće koristi koje sam dobio od same akademije. Akademija okuplja predavača koji su zaista vrhunski stručnjaci u svojim oblastima sa dugogodišnjim iskustvom u praktičnom radu. Njihovo znanje temelji se na konkretnim izazovima i problemima sa kojima su se susretali tokom svog rada. Svako predavanje je pažljivo osmišljeno kako bi se osigurala ravnoteža između teorije i primjera iz praksi. Kroz realne primere polaznici su imali priliku da vide kako se teorija primenjuje u stvarnom životu. Iako ste verovatno imali prilike da se tokom svog rada upoznate sa mnogim ovim temama, slušanje konkretnih primjera od predavača sa toliko iskustva je zaista bilo neprocenjivo. Druga stvar koja mi se posebno dopala bila je završni rad, gde su bili formirani timovi od 5-6 ljudi sa ciljem da se uradi studija slučaja. Zadatak je bio izvrsna prilika da primenimo ono što smo naučili na predavanjima, ali ono što je još važnije, rad u timu rezultovao je stvaranjem snažne povezanosti među nama. Imao sam zaista čast i zadovoljstvo upoznati nekoliko izvrsnih, uspešnih ljudi iz raznih oblasti, sa kojima je bilo divno sarađivati i deliti znanje.